for Yamo Aquaba Kings TV GH, Ghana's #1 online sports channel. Nami Aduma na watchwe game sebe koso ewo Ghana Premier League num. Yuramu ewo match day 12. Some of the matches are no din na some afibia some of the fixtures are yeah yutumi ehwe mu se ebetumi abaso na afiyahwe de ebetumi apimu ede afrimu Aduana FC Kumasi Asante Kotoko abribia womo ebehia ewo doma bia no ya na drama no edoso yi pa nyasem ketwa na yenko hopi ye hwe game no ne yehu se de ebesi awiemu akwakoye records ewum before this game match day 12 no ma yentumi emfa emrew Ahaya Kings TV GH ebacho se enani de dikan wo ba channel no so na wa subscribe na fe notification bell no eno so watimi emia se de be ya content bi a ye de beba no onso betimi anya bi na watimi ahwe na atimi abo yi pa Ghana Premier League no ewramu ewo match de 12 na utimi ebo anan ekupima a lot of fixtures ye hwe animu se ebetumi aba no ye ba be wuram na afei ye didi nkomo na enso ewo ho na Aduana FC ene Kumasi Asante Kotoko sere medikan aka no abrebia omubehia bia no ya na ano edin yi pa enso etumi ewo ho wei womo meetings omatimi ahia ohwe sede enema enso esiti eno ena yewuram na afei ye de records no ene statistics ahodo enso etimi ede ewuram ede amount na mepese ye hwe the past matches omatimi abo the last 4 matches womo etimi abo na ya hwe sede enei eho ensem no esi etie enso ewo ho na utimi ekopie mu eyade nese tima ye fe ne se doma Aduana FC in the last matches womo atumi abo no womo atimi awuramu awe ne dodo na enso etumi ewo ho enye asem ketwa na yenhwe 2020 2021 ukokopie mu said enema esi ekoye enso 2020 2021 no ukopie mu eyade doma Aduana FC ene Kumasi Asante Kotoko womo edi boani no draw game ena ekopie mu ewo eho enya asem ketwa na enei utimi ebo ana enso ekopie mu yes 2021 2022 eno nso ukopie mu said the results no eno nso esi ekoye yeni eno nso doma Aduana FC etena afie enso etimi elusuye by 2-0 na mekayi pa na eno no kwakoye normalization game okay enye no media no so ade ne beba Aduana FC enso tena afie ni Asante Kotoko ebo draw ne 2022 2023 sanso ena 2023 2024 enso Aduana FC ehemienu ema Asante Kotoko enso etimi etimu baako enti in the last 4 matches afanimienu no atumi abono eyade obia atimi awe ne baako obia take 3 points ne baako ena utimi ekopie mu emu mienu enso atimi aye draw ahead of this game ene records eno nso etimi epie mu enso ntinyame ya adoma akwase da wo ede ba bebo anyway between Aduana ene Asante Kotoko doma ena mediama no the last 4 matches wo atimi about the last 4 matches mabo doma Aduana ene Asante Kotoko 2020 2021 0-0 obia ntimi anshebi sounds ena 2021 2022 Asante Kotoko ekose Aduana 2-0 ena 2022 2023 ena nso 0-0 Asante Kotoko anshebi
aduana nhye bi ewo doma enna eye 2023-2024 aye no eye last season ni eno nso ukopiem a aduana ehye 2 ema kotoko etimu ba ko bekaya sa game ni wie na nsem bebri enso ewo ho ema eye coach Prosper na Teugum ne referees twenso di red card osi wompie go a eto atenam yesi trala yesi antrala enti no eye last season ena sa nsem ni siye enti going into this game this season no saying ena ebesi akọ ofa fanu mienu ni nyina omo performance nya de a etumi ekoyi na mamemfa eye aduana FC sans omo ena omo ebo home aduana omo eye games omo about this season ewo home omo win only 2 games ewo home aduana FC win only 2 games ewo home this season. The first year home match no woni eye Heart of Lions eye 1-1 ewo doma ena wasabe ball Nations FC woni Nations FC no eno nso eye 2-1 against Aduana ena Aduana ehye Dreams FC 2-0 obeka asabre na Dreams na ye kra anti no wo hye na anya ade a ehu ena wasabe share Karela 1-0 enti ohwe the last 5 matches doma aduana FC womotimi abo ewo fie na womo awini mu emienu pe omo lusu baako ena mabo draw 2 draw no Heart of Lions and then Mediama FC the olusu ye Nations FC afi Nations wono so akwa away akwa hye Kotoko 2-0 ewo ho enti going into this game no ano edinti we aduana ne dia wono nso womo enso omo record said ye esitie ewo game we mu abra womo ekum sanso na okọ Asante Kotoko a womo nso womo away games womo nso atimi abo ana we no okay yemfa the last 5 games womo atimi abo no eno nso niema nkoyi emfa ma team efene sa Asante Kotoko womo ekobo 1-1 against Basake Holy Stars wasanko away ekolusui by 2-1 against Legon Cities eno otena fie elusu to Heart of Lions ena wasan eba abetena oba bitem ebelusu by 1-0 ena Nations esan share no 2-0 ewo ifie and afi ofa Kotoko home and as away matches are Martins Karela and utimi ko share Karela wolusu to aboard draw to Basake Holy Stars okolusu to Legon Cities and oba Bitim ebelusu by 1-0 against Bitim enti Kotoko so last 5 matches are wono nso atimi abon wa pick only 1 point ewum only 1 point and Asante Kotoko watimi apeke enti we statistics no ene se di tia yewura mu March day 12 no afanu mienu ni kwa sen ne besi akọ wohwemu a omamienu ni nyina no performance no enya ade a ekoyi this season said enim aduana ewo ni fie na yeni Asante Kotoko nso kra ewo league num no enye saa na yehu omo this season C.razy we ndie kwa akoye afunu mienu ena omo kwa akogoro ede ne be pie mu ede aba but ohwe team sina mienu abro omo be hia bia no ya na controversies no edoso ewum mame hwe afunu mienu no omo goal scoring no said ye esitie wofa omo attackers na mamemfa top 5 top scorers ni yemhwim Albert Amwa won ewo mu ahye 5 goals aduana player bia ni ho a won nso atimi ahye 4 or 5 goals entine ye ko animu no won nso meyade a omu goals no ewo soro but yenwe table no so na yemfanye comparison no Nations FC ne dikan Nations watimi ewo 22 points
Bibiani Gold Stars 20 points, Heart of Lions 18 points, House of 18, Midiama 18 points, Samates 1996 17 points, Bechem United 17, Asante Kotoko Eda 8th, Asante Kotoko Eda 8th position, Wono Ewo Eye 15 points, minus Eye 1 goal, minus 1 goal, and Aduana FC Nsono, Wono nso Ewo 12 points, minus 1 goal. A 2 points and a separate Asante Kotoko any Aduana enti ugramua sa any city going into this game records in the and to me ewumua ye timi egram na fe ye timi ede aba enso ewo ho enti eno eye de egram enso ewo ho na me pese ye hwe afanu mienu no sade omu goal hye no esi etie Asante Kotoko wono utimi ewura ma wo hwe eye goals a wono nso utimi ewo ma me hwe Asante Kotoko wo mu goals no yes wo ma hye 8 goals ene ya hye 9 etia wo mo Asante Kotoko hye 8 goals 8 goals no abetamu anko ahye mu eye 5 ana hye 4 ewo ho abetamu anko ahye mu 4 Aduana so wofa ono nso goals a wahye ewo this season a Aduana ahye 11 goals Aduana ahye 7 goals sorry Aduana ahye 7 goals and wa concede 10 nti ono nso minus 3 Asante Kotoko ahye 8 goals and wa concede 9 goals wahye 8 goals yahye 9 edi etia no Aduana ahye 10 goals yahye 11 edi etia no na se Aduana wahye goals no but na chire ho nso hwie Samson Asante Kotoko wono nso hye goals no wono nso na chire ho hwie Aduana ahye more goals than Asante Kotoko na Aduana concede more goals than Asante Kotoko and game we no ebeye di yie pa ewo ho nyame ya ma Kings TV GH ye kwa kopie mu ewo eye doma na ye de ho nsem enso atumi awuram na afei ye de abrew ewo ho no wahu se ye besi akọ game no reactions ne post match ne pre match interviews bibia ye be wuram na afei de amaw enti uko Facebook ye Kings TV GH ne wa follow sanso na YouTube Kings TV GH ne no so no let me subscribe King Solomon said we Ameda ya table machira executive producer King Halid ibiasa ba yebe wura me na fe de abro na before kwasi da nduru no yebe predict Aduana versus Kotoko na onso watimi ahu se de esi etie yebe na mase se monya bre na motie no mahwe